Kagure, uhoro waku timuru orete hahai mugeithie ta Kagure oyo nake endagia indo cia urimi riu ndamwira ndi mururi itura riri riothe ndimuonia andũ arĩa mangĩgũra andũ arĩa mena ũrĩmi mũnene mbona tũngĩteithania nĩ indo ya rendi. Well, thank you. Jitagwo Mr. Mukudi, tumite kũrĩa kwa G2A company twendagia fertilizer cia organic, that is foria na cia gwĩkĩra thĩ na icingĩ ciothe nginya ndawa cia tũtambi na maũndũ ta macio mothe ma ũrĩmi. Rĩu ndakĩonio nĩ mũtumia nĩ ndĩmwendeirie kĩrĩa mbere ndĩmwendeirie na nĩarĩmĩte nacio na ngwĩciria na kĩmera kĩu kĩngĩ nĩ mwakĩote ũrĩa mũrĩmi wake wakĩhanaga. Rĩu ona mboga ĩrĩa ndarĩmĩte harĩa bara-inĩ rĩ akĩrwo nyendeirie kĩrĩa chemical fertilizer ndũ tondũ rĩmwe ũrĩmi no wĩke atĩ no ũcine mũndũ na ndawa ici citũ nacio tithondeketwo na ũhoro ũcio wa chemical icio iria cia gũtukania indo nyingĩ cithondeketwo cia ũrĩmi wa kĩmerera natural and organic tiguo rĩu nĩkĩo tũga tũkwenderie indo ici nĩguo nawe ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrĩma na ciathiĩ thoko-inĩ nĩcio cirendia ona ndũrabatara gũciendia rĩu ona wakinya kũrĩa ũguo rĩ nawe wona wagũra 80% cia indo citũ tũrĩhotaga gũgwĩkĩra 20% sales ya indo ciaku ũguo indo iria ũkũrĩma weka 100% ya indo iria ũkũrĩma 20% nĩguo tũrĩoyaga nĩguo tũka make sure nĩ twa consume kĩrĩa tũreka atĩa kĩrĩa tũrendia koguo na in fact hau nĩ hega tondũ rĩu nĩ ona mũndũ nĩ agũteithio kwendia na thoko nĩ ĩkoragwo ĩna thĩna mũno mũno ĩkagĩa na kwararama kidogo ĩni rĩu nĩkĩo tũgĩũkĩte nĩguo tũgĩkwĩroka ũrĩmi-inĩ ũyũ ũrĩmi organic ũrĩmi atĩ wona wathiĩ mũkawa-inĩ okorwo nĩ mboga ĩyo wathiĩ kwendia wona onania kĩrĩa ũronania gĩkeyendia okorwo nĩ karati okorwo nĩ kĩrĩa kĩngĩ gatuĩka gĩa kwĩyendia yani ti kĩndũ kĩrĩ gũtwaraga hathara ona kana nĩ goro ndĩrĩ goro ũrĩ bei itũ nĩ bacĩrĩre mũno actually tũrendia almost 30% less kuri endia arĩa angĩ na gwa thaa twina promotion indo iria tũgũkwenderia ũkũgũra at 60% no wathiĩ matuka-inĩ rĩu kũrĩa wana ithuĩ tũrorũria na ithuĩ tũhetwo that opportunity ya sales sorry ndũkirie wende twamenyani na ndĩreciria nĩ maũndũ mothe rĩu mwana ĩmwe rĩu ngwenda ndĩndĩmwe nĩ product ici citũ nĩguo agĩe na ũhoro ũcio wa actually yes wona irio ciaku ciakinya harĩa prime ciakinya harĩa nĩ ciaku okorwo ta mboga nĩ yekĩra mbembe nĩ atuĩka ya kũihũria wega cihũre mbica tũtũmĩre rĩu cigĩtuĩka nĩ gũtuĩka atĩ nĩ ciakũra biũ-rĩ gũkorwo tũciendetie ũguo tuona thikũ ici twakĩruta wĩra na nenda ici cia ũkinyanĩria yes rĩu nĩ tũkuona aca ndaikara haha ndaigua ndaigua ndahũmĩra kwega mũno ndauma nyũmba nĩ ageni ndagĩa pole niĩ akorwo nĩ mũkwamba kũnjĩtĩkĩria ngĩthiage ona ndioka gũikara gũtirĩkĩtie nĩ mũngĩgũthiĩte nĩ mekwaria na ũyũ niĩ hau hangĩ nĩ mũgũtiga mũkaria na ũyũ kana ngĩthiĩ mwambe mũrĩ akĩbata ndũĩ ona no ũtuĩke customer ũmwe witũ no niĩ no nyambe atĩrĩrĩ customer othe na andũ othe ndĩramũtheria andũ aya ndaga ta mũndũ rĩ andũ matoĩ kũrĩma no kũrĩa tũraria andũ nĩ moĩ twathiĩ tũrarĩria nyingĩ kũrĩma we nĩwe wanyendeirie bataraitha tĩri ndaimono weno marakwenderia kĩaya organic ile mutianyendeirie maria carbon ici nĩ nyingĩ sorry carbon tiga hanini carbon ici nĩ nyingĩ akwetagwo atĩa carbon ici nĩ nyingĩ sana kona wathi utukani ura gũte carbon ici nĩ nyingĩ ũgũrĩte kĩna kĩ okĩte rĩ narĩ ũyũ ona nĩ bĩndĩ kwenda in fact na ngwenda kũgũra nĩkĩo kuga athie nĩgũkũria atĩrĩrĩ ũrĩ wagũra kĩndũ aca nĩ bĩndĩ marari abũndũ na tũnyita ta botige ndĩramũnyita ũtanaji abũta ũtanatuĩta tathikĩrĩria wega ũtahorera rĩu rĩ organic fertilizer noyo rĩ kokoyandeithie maria abotige wewe na kanua hii wanyendeirie kĩ nĩkĩrai ngaritho kagũra ndũgetekere nomenya nginya tũraga mbere twĩ haha gũtirĩ mwizi mũbora ndakia kwendia rũciũ ĩta thigari aya ĩno nĩ mĩici no ũmenye nĩ kũ kaka nĩ kamũici kwa mũno Ngai warega nawe Ngai ũmenye kĩrĩa ũkũngũrĩra kagũra Mukudi nĩ mũici Mukudi nĩ mũkundi Mukudi nĩ gũkunda mbeca ciene
Na agamugamejira. Ndio ndamaka niki. Ati arakumira nginya ritho tie kutira. Eti guo ndio mekutira. Ndirikana anyendeire kimera kia mwaka na kena sambire ni wotumitwa ari agent wa mukora. Ndona aramwira atiriri ati ti andu othe aremi to ni ona ni ndamatheria. Ngai. Na reke ngwire ngona gasambi haha. Watahiko ni kiunguyu we. Ngai. Riu una ndire na uikaria. Kabogu agiuka. Na ni amenya na ndirakwira ati tondu kimera nona ni guka kiroka. Wenda kugura ngonia icio. Ngai. Icio ritariri titamaundi mena ya mutu. Ni ndendio ya mai ihana maria. Ni anjira bena ya fataiza. Ngai uyo hoyaga ndari ya ngimo na ngirugirwo. Riu ni ndikwenda ndeto nyingi. Na we cunganage na andu ta menda nginya gwetio marua. Unatika no magifeki marua. No mafeki marua. Riu mundu ne ukorwa ni arabatara ukorwa ari very careful. Mikora ni mingi. Ndoka kuhoya riri. Ruhiu rwa kiria rwa gathei gaku. Gathei gaka ka mahuti. Ndiwire kimanyia kuhe. Thank you. Kai bau ni we wandutai. Kare Ngai warega nae. Na ndirakwira andu ane athiuruki mici. Bekwenda mareithio ngui. Mwira kunengere kau kana ndiragurire kogi. He atiriri. Nona ole mundu ariagu. Bau ni ndingiaria mbeca njega no nake Ngai ri. Kaba kuboyaga. Kemani munengere. Ngai ndwiri araba kurigwo atiri. Ngai araba kurigwo rĩothe tondu wa rĩrĩ Ngai. Rĩu mũgũnda ũyũ wothe nĩ wanyu. Ngai kabana kuma mbembe mboco ki. Na nĩ kamũgũnda kega mũno kamũgũnda kena tĩri. Rĩu mũgũnda wanyu anjĩtie atĩrĩrĩ. Rĩu thikĩrĩria ndĩmũtarĩrie nĩgetha mũtikaite na mũndũ. Nona mũtĩ ũrĩa mũkindũri. Mbona mũgũnda wanyu wambĩtie. Na bethio ko mũndũ na kana gakabĩno agatuĩre ngindũri kathake nacio. Koguo mũtĩ ũcio mũkindũri ũkĩa ũguo nginya be mũthithindo ũyũ. Hae kona. No mutira wa muiri utikwanyu. No mukinduri uyu ukwanyu. Koguo mugayanite ni karugiri kau uguo. Ucoke uke naguo uguo nginya bara kaija bagakinyite. No bakaiba hau uguo. Ume bau uguo uke uguo uthiuruke uguo nginya kou. No na kule marigo ni megwitu. Marigo mama ikwanyu. Ono mitene mubariti mikimeno. Mikimeno ikwanyu. No mubera uyu ukwanyu. No mutira wa mukoranoke. No muti wa mukuranoke uri mutira wita mukuranoke muti ucio mukuranoke utikwanyu haya ni muri gwe kumurore no rugiri ni ruru no miti yothe mwena yo ya rugiri miti yo ni yanyu miti yothe bikoni ni bweli bikoni sibo wo ni demo no na akakora tukingira riu geke oguo Mr Jeff aya no na abetige no nginya marigo maya oguo marigo mane mane watu amegwito ni utindo gituonia we no nginya ngwisi nawe guku ri ngone cito cio ngone ciani tugayanie tugitwira horo wa ngo nigetha gwika atiriri na turinyo mwatumia mogiri no no murecokanirie murakona mbeca nyingi cia kura kamugunda no gumutigira mwigaire sasa tondu na migunda ingi itatu umuthi ndani no gutaranwe gutaranwo riu ucio ni thina wanyu ni ndia gatagatĩ ikagia ati we kwenda mwena we warigia ikagia kagure nyongerera ingiri igiri ni ndu wangu tafadhali ai hapana nginya icio sasa hizi no atuika no anje kurehe riri sawa uge wa mwe hau riu mwika atiriri ngumutigira wakena tutire na taito mundu wakwa thikiriria riu taito nigo mukagira taito ni ngiri ngamurehera by next week ngamurehera next week taito niwe ira process atiriri kira nyamu ici citagwo agreement ri uratuirie ni gutore kila kitu ntwaletea ninyi ndaga atiriri niki utenda gatuke wabici nyendaga atiriri uhatwanjiria wira nawe ngakurutira wira wothe wira kugutie kunogora noga mbeca ciaku ni cira kurutira wira mbeca cianyu cira murutira wira riu maundu maingi magwika nona nginya bakina thigingi abo uguo ino no mutumire kugayana ino ndamubea for free igaka uguo ino kithingi ndore ndigikanengere show ino thigingi iyo ndo tuta inyo gayana imugunda lakini yange please oima itaima survey amanyu please ndiko mutithia kugayana mugunda tafadhali nika mutugate ko ndiramuonera lakini ndina migunda ingi tatu ya guthi kwendia na ndina ihenya muno ona thima yakwa niyo hello ndemoku sawa ntukonana thank you so much ndazokia kana na wira tukere taito ri we ni akarehe tiga kongo ni agaturehera
Tena stiki mande. No reke inde mwire. No na teri. Ena teri. Teri mutune. Tigana ina teri gutire teri wa white. No ndori orangenia ni atiriri. Ati ni kwanza ni ndenda muico uyu wina mitiri. Ni ndenda riri. Taka kuonia. Metega no mutugura muhindi. No na ha gatagate haha uguo. Ni ndenda rini ino ya gatagate. Kai turaga yo ka turaga yo. Aterere we na andu nyitaga mugundo ni kienda na guikoroka na wari ucio ni mugundo wa hare kwenda twekire yo tina Ibrahimu ari murenda ate riu murenda ate totige teri uyu ndigo ona yuti gukiaga ndoro teri uyu ni umwe mundu kana ni aheo kando koria ni muno koria ni kunie kuria koria ni virgin koria gutire kwari mu tamba nikukuhurira tambo nikukuhurira nituikia kura aha ko basa tira thina nituikie kura nitwandike kiria marenda nitwandike tukiara duka-ini nona kindi kiagira haha wanja gututanga asa komui ni atiriri wandu hetukete tumiria tiri hetukana twena kaundu twena na mutigocoka kugera haha mutigocoka kugera haha no iba gacira gaka tigucoka kugera gaka ni gathira mukumwa thaa ici gatu eko inywe ni nyumwe rutire kurangaga haha gacira gaka mwikirete haha kugeraga guku githieko na arĩa mageragira gũkũ no mamathiaga makĩmĩagĩra mũgũnda ndĩretikĩririe andũ mahĩtũkagĩre haha handũ tondũ ndirĩ ndĩrekĩra kĩrĩa rĩ wete katirĩrĩ konimani ĩno njĩra egerera haha ũthiĩ nĩguo ndĩramũria nĩkĩo mũreka na twĩna maũndũ maitũ na rĩu rĩ ndũkũmire kĩrĩa tũreka tũtikwenda ciũria cia ũgũrũki Kethikĩrĩrie ĩyo nĩ mbura kamuria na atĩa ndĩramũria nĩkĩ mũreka gwakwa mũgũnda Ngai nĩkĩ munafanya this is a nini women business mũgũnda ni wa atumia 1 2 ciũria cia ma 1 2 3 urenda gutukaya gutakire mutumia ciũria cia mocarĩ nĩ ndĩgũkorenda werĩ no uri kwanja ni mumoi this is a women business wenda business ino ona thiĩ wethe irinda uke wikire nĩtũthiĩ harĩa mutumia ũyũ ũthikĩrĩrie wega tũtwethe karatathi twandĩke tutũrĩra cabi ũrĩa cabi ũmwe njũĩ au mũramenya nĩ kwa gũkũ reke tũkwĩre wĩira ũrĩa ũrĩ wa mũramenya nĩ kwa gũkũ kwao nĩ kwa gũkũ mumĩte kũ kwanza coguo rĩu rĩ uraria ũru ũguo ũkĩmenya gore gwakwa pesa yangu pesa ũrutĩte kũ aterere murata ũrathũka mũtwe aterere twari na bata na cabi tweka mũgũnda tũragũrire please mado rĩhi atĩa ndũgĩthiĩ oka rũciũ twari na twĩna atumia tũnyi tũkorwo tũnyitanĩire nao haha thiĩ oka rũciũ atĩ thaa ithano nĩmbia cigana tũrabathũrana atatũ tu tũrĩ atatũ ona nĩ marakũigua ndĩramũria atĩrĩrĩ amba ũtige ũhoro wa kĩrĩa kũbathũrana nĩkĩ mũrabathũrana tũtitukanĩte na arũme nĩ mũthuri wagerera haha ndũreke ndĩmũtarĩrie no ko ndaraigua wega mũgũnda ũyũ mũtherĩ mũgũnda ũyũ nĩ tũragũrire tũrĩ atumia ata bondari itũ tarora tagarũrũka wone bondari itũ umĩte hau ĩgocoka ĩgathiĩ kũrĩa koguo we nĩ kanyanga ũtingĩciria meciria ma kũmenya atĩ mũgũnda nĩ wene wau wagũra mũgũnda rĩ ũtũgũcoka tũkawa ene rĩu ndĩmwĩra nakĩ mũrĩa ndĩmũiguthi nakĩ mũgũnda ũyũ nĩ wakwa kuma nĩ gũtehereria wana we atĩ kũ ndonacemania na mũndũ ũcio woka njeno kĩrĩ ndonacemania nake etagwo waigua ũcio wĩtagwo je mwanake wĩho mũnene ũguo ũkoragwo kwa kĩrĩa gĩtagwo kĩnene mũno ĩkoragwo na mĩgũnda mĩingĩ mũno na thaa ici athiĩte kwendia ĩngĩ atumia ndĩcirie wega we tabe mũthikĩri ũyũ we wĩtagwo tabe twĩre inyuĩ mwenjetwo mũte maĩ no gĩtũcokera na maĩ ndĩmũcokere na maĩ kana nĩ mwĩcirie kũrĩa mumĩte tondũ nĩkĩ mũgũnda mwĩrĩ mũrenderio tusanunua nginya pesa mũrutĩte tabe imutige harĩ ũndũ ndeciria ũyũ mũgũnda kagũre tabe imũmwĩke atĩ he mũndũ watũkonire mbia na tũkonire mbia gĩtwĩra atĩrĩrĩ fomu nĩ mũkaihũria rũciũ no rĩndĩ mbeca twĩkĩtie thimũ-inĩ rĩu nĩ ingũranjie gwĩciria meciria makwa na thutha nĩ mũmũrĩhĩte taitũ ciha taitũ augire akarehe Monday ya next week na nĩtũigĩrĩire mbeca 1.5 nĩ tũragũrire na mũkamũne wetia tũkwana tũtũra tũthekerera atĩ ndũrũgame
Ngai. Torogamia ndo. Watiga ngoma icio. Ndira mwitira thigari haha. Thigari cia. Thigari. Mutiga. Kama nginya andu arati. Ole na waigo. Ole wana. Wana wawe na guo. Oi. Tabotigei. Niretana. Ngai. Ucio Jefu. Tamurehe nyambe jarie ndimu. Ahoria thimu. Ekaterere. Munengere na. Ahoria thimu kani kore kare kaka. Nikura kare getana. Munengere na bayo uyu. Oye tumenye 0721 tuthuri kuria tumikoha. Ndio niretana. Hello. Wewe ni wale tu Jeff. Ate? Tiraduta. Tiga kujuria ndo urahura thimu ndakuria atiriri. Tamulika no wenderia tumia atatu mugunda. Haria tumia atatu uma na kwenda wenderia mugunda. Haro. Ngai, ni mamutikaje turi akone. Ya aigua uhoro wa tumia atatu no. Ngai, mwathani. Wewe rwaye twetere thigari mo. Oyo na niwe tubati kuruta guko ni wora turehera ngoma. Niye riu. Ni ati. Tondu riri abotige. Tutikwaria ringi. Takaterere. Ngoja ni haria uria guka hande mwe mukwaria nake. Ngimutora kuria mukwe. Ndio hapo mtu ahoria thimu nikiri mwapo gwiciria uguo. Nituthita makakaba tuthitoka mwethe na njira citu. Tuoka ha kwanje kunyito twaje nginya gucaba. Kopro. Uria riku ndani yako huko. Huyu usajinia huyu mkubwa wenu. Si una namba yangu, si mimi. Si unajua kwangu. Kuna watu sijui kama ni wakora watatu. Ama ni kweli wanajifanya ati wameuziwa shamba. Sijui kama ndio wanauza shamba ama ndio mikora hapa. Kujeni. Tugatie. Wewe sasa umekaa si wameenda. Sikuelewa kama ndio mikora ama wenyewe wana hiyo mikora ingine. Wamekimbia sijui nia yao. Wananiambia mara sijui wamenunua shamba, sijui nini. Sijui hata sielewi. Haya. Basi harakisha huku wewe, acha kujizembesha hapa hivi. Harakisha na huku tuna kwa chief nonsense. Tuna hutaishi kunikula kichwa, mwanamke mjinga. Harakisha huku. Unajua nikaamua kutembea hivi hakuna kitu unaweza nifanyia. Soko sana wewe. Na nani? Nani? Enda huko. Kaniko enda. Dogo tunaodia mutwe na hebu kuja hapa. Ndakura mutwe wewe Hebu tuende. ati na kwa mutwe. Hebu tuende. Sikuna kula kichwa kila. Dini mwana wa primary no date wale kweta. Ukiharakisha basi enda mbele. Nini ninasomea. Twende. Nidhuri kene na kuchekedo wewe. Wewe tudie. Acha kuniambia nini? Nini? Twende. Twende. Ukiangalia nitakugonga ngumi wewe. Nikimbiza. Ananichapa nikiokejeka kwenda. Ngojambia hapo ukinisukumanisha hivi siwezi jiongea. Leo ndio siku ya mwisho mimi na wewe. Ndio tunaotea mutwe. Ndio kerezi ni wako ni kuititari. Ndato thie. Tuende unanikatazanga kwenda mara nyaka nimeenda unanirudisha kwenda. Tutie. Kwenda kwa chief ni matanisha kabisa. Mambo leo. Twende ajue. We. Tuko tigana na chief we. Ngoda kwera. Kote kushina hapo kitu kama ufanye. Unajua nikisema igikabu haka kuteketokejeka. Duge. Exactly. Kinyagu inoroka kwa jarere ya kwenda. Hakisha huko kushina hapo. Hakisha huko. Mdomo, hakisha huko. Harakisha. Sasa bahati ya kufanya nini? Twende umuthi leo nalala kwetu. Na wewe enda sikutaki enda. Nalala sero leo. Wewe ukijua ile mess umenifanya wewe. Nalala sero leo. Chief.
Madam Chief, tinyo kwa kwenda. What is wrong with you? Ona mwanaume mzima ananisukumanisha kutoka kwa nyumba. Chief lakini kuna nimekuja kwako. Huyu ningeua huyu. Ndurage ndugamite atia. Isi tigeterera office Madam Chief. Kaeni chini. Unaona venye anapatia. Kwani hata mtoto mingi. You are in my office. You are in my home. Tena heshima ikaradhe. Kwenda ikaradhe. Wewe, madam Madam kinyana deal nayo. Can you see what I'm dealing with? Ikaradhe. Kwenda. Hebu kae chini hapa. Nokora ihora ihete na haha hatire. wewe tiga ikurumeria gwakwa. Madam Chief pole. Tigana no good morning madam. Atirukata. Wewe Ndona ni mutumia ukitirareria. You are talking to somebody else bigger than you. Nimwakija gwakwa. Na in fact I even don't know kwa nini mwareka kujetera wafici mongolego wakwa musi. I'm having a meeting in the next minute. Hizo haziwezi ngoja kwa ofisi dingetera ofisi. Madam Chief. What is it? Nikireba kubego kwa. Kayo harigwa ne gari toyoka. We Nini? What is wrong with you? Nekio nyuete. Waigwa nekio nyuete. Gotire Madam Chief kido nyuete. No rure kirigwire Madam Chief ura mwenye tuyo abeto kengi. Ugarurukite ate kwa waigwa. Tikigwire Madam Chief ni wadeba kubiginya gukwa Madam Chief rekigwirage. Ni even the next few years I'll not be dead Madam Chief because of this woman. I will kill you later. Atirere, what is it? Can you start? Madam Chief tamenya atirere. Mwire tu tubigatira na kemiaka Mubikanetie. Kubikane miaka 3. Na Madam Chief rekigwira guti mundu ari akobike munene area eno. Toria twekire nake. Nikire twakete. Na no okete Madam Chief. Yes. Na no watinithie ginya keki. Thank you very much because of that Madam Chief. No, the problem is for the past two months the correct now with Madam Chief. I mean for the past 2 years the correct now with Madam Chief. Gweto gitatu wira to wakwa. Na tutiri to rara Madam Chief, na tutiri to gakidu onakimo Madam Chief. No kigwire kidu kira makirie. Muire tu uyo akoretwo agicera na athuri mari kare aguka wake Madam Chief. Athuri akoro. Na to make the matters worse Madam Chief, dry na kahoma. David dispenser drero dimiro murimo wa mukingo. Madam Chief, imagine I'm positive because of this. Wewe dispensary okay thimo temperature. Todo wari muro waru. Okay so ko ke health positive ro nyo loka ko ikerera. Madam Chief tamenya metu murimo so ko temperature. We wetagwo. Wetagwo. Itawo irimo. We wairimu aterere we wajeta wetagwo waigwa na wairimu ngenda rimu sobe up. You sobe up. Yes. Ndori aterere nigetha tuike ati ni wamu accuse ati we ni athiaga ni gasiko ndako niko nyamaza wewe wairimu no re madam madam inakuwa na mdomo mingi sana hakuna mdomo mingi ona maimi ndari na maimi ndari niko acha kanika One goraga. Yesifu. One goraga. Kuma kana kinya hwaine bara. Nigutothire ndahorwo. Ndutagwa haha ohore kwenda. Ndutagwa haha ohore mbere ya sifo. Nduta oka. Hapa. Oka. Kwenda. Nani? Kinati. Oka. Tiga koreha nikire kiingia na kikapo kapa chini nastaki mambo 50 mko kwangu sasa kaa chini ndio kioretha waji moto ikaethe kioretha grupu be nigetha mamuthio na athe karathe jive ndwero ni mutumia ungi wikarethe uria wira gogo kwenja ni atumia mutumia mwasa mutumia takire muthuri asa kira niwe yaria kaa chini kira niwe yaria kaa chini waigwa haya ni yaria tiguo waigwa ekide yaria Dawa atiriri mukwarie kuringana uria ngumuherutha umesikia when someone is talking don't talk unasikia ndukibatie kujiko kuma ndukibatie kunyururia ona siku icho ndikwenda kuigwa no mugurukie mundu ni yaria riu cibono de yaria haya nĩkwambĩte kũmũria ndakuria atiriri tondu ukugete ati uyu ni arathi na mbambasi na mbambasi nigetha uguo ri ndakuria atiriri wina evidence iriku ati niathiga nao. Number 1 he muthuri wetagwo Wadahuhu ni muthuri wekini itura riri riothe ndira kunyita nake aljama tugika atia kuria ngurumo igwa-ini ndora uracokia kiuria tugika atia ni njura mwekaga
kogo kunyana na muthuri isinafa yuko nake mutawaigwa ine kana ni sawa ngori atirire madam ni sawa gutire ndumeka no wari na giteko thutha giteko kinene wagire giteko mugongo ati watika mungi akigite mbere wagire giteko ati thutha ndoro nyingi madam chief ogwo tamukwaja pamete mutaro ni ndagwa kawa kwina mugongo eni ingekuigara ingekenda kunyorokia haha no kana mugongo. Okay, nyamaza ndogo uri wokire. Talk your side. Chifu auga miaka iyo ndari miaka iri gitiguo waigua ukoma kiroko kadigera bia cigana gutigira singi magana matano magana matano mumite kona ndoge magana 5 omurenya magana matano ria moico kumona magana matano ria wagirite roni atigagira ciringi icio 20 maheni ti okwaragia wewe ni gucokeretia 50 breakfast raji na sapa ciringi 50 ciringi 50 iti wewe ndakoragwo wira magana matano maroma kwa ngikoro ni akoragwo wira agokoro tukoragwo wira 50 ni ngoma gukunja gatinda gukunja na thuria yangi ngamera atiriri ni ni wira ndire na ndie ndamenye tondu riri nake ura sim nire ndari wira ri okanga hoine akaji ni yo tindere otindire ko gutire irio metha iguru ni ngati ngoma wira kiroko ngacoka hwaine ngacoka kanjuria irio ciiko akituma nyume wira riu tha ici ri ciringi 50 ciburi ona mutu no igure ciringi 50 ona nyeni ri orega ikire cia ciringi 70 we wika muthuri mugima ugacoka kandigira ciringi 50 adokire madam chief thikireria tukiaragia mari ukiraga mwiri tu wa hana ri no aikarite ri no wetige ndimtukira ciringi 50 ungidoro go nikumanisha madam chief mwiri tu wira ri no maintain ogwo hana I have had to maintain myself. Siko nimenyamaza ukiongea. Wewe siko nimenyamaza ukiongea. Wewe kuna mtu yuko hiki kijiji anajua hauna kazi. Nakuuliza aje kuongea kweli. Mimi natembea huko kwa kijiji natafuta kazi. Twalima. Besa ile ni nataka unaweza kukuweka vizuri. Sasa hiyo wekele tena nienda kogoreire. Ina sina ni kogoreire. Ni sawa no wakoreire ni sawa. Nigeria. Ni fete ile ndikageria. Sini fete ile ndikageria kuigane. Siforo romoko maya. Ndwaraisi. Isi ni ndwara irutaga wera. Madam Chito domo ikathe no kije munwa nona ni ndiradia undu nona ke wira ke niko tidakinyito kanwa pere nyingi ndikindura kendura kanje kanwa gakwa nikakurehera bia dikire madam chief atiriri dikire madam chief no dikirie wega no besa dikireria ndimutigira singi magana matano rita na ndo dikirerie rita na bia magana matatu no kwaria madam chief nima ni aruega irio njega tari gutemenya tutariaga nyama madam chief ni ndio na nikadroga te madam chief ni ndiaga madam chief na ni otoe kwa swimete desiga tondu mutigira sigimana matatu kana magana matano o muthenya madam chief ngera tire ni mutumia mwega niguo gikaga budget wega kumbe ni athuri maitora rerito mamutongetie riu ni turakirwarire mukingo na ni arakingwatirie mukingo ngeite gukua madam chief na miaka tatu twagia kinya kana twaria cia mukingo muthuri urutaga wira tajira atiriri cifu andu aria othe itura riri marutaga wira tondu ndari wira tondu wira ni ibarua ari tajira ni gibarua kiriko kingikuhe ngiri imwe ati nigetha uhote kundigira 500 njira tiwe taririe kwenda ndi nyumba ngihota kwaria ni urahire ndogo kwaria ha ndoka kwiaria etiwa waruta nyumba kiroko njira ni wira uriku ucio ni kuri asa nie ngatinda gukunja muthenya mugima cifu njirete ibarua yes wanda hugu ni toyaine urecira no muhuragira nguo githe mutumia ti murwaru ine ndimuhuragira nguo ngatinda muthenya mugima ngimathambagiria nyumba na ciana ciake makahewera ndikakuigwo kiaria waigua ndikakuigwo kiaria ni wanjagira gitio wandehere wa cifu kiroko gutire muthuri utari guku itura itarutire wira nini ni ngambagia nguo cia atumia ingi guku itura ngamira he magana ona ngikorwo no matatu ndimuhurire nguo gwito mucie kaingi kuhanaga kuri nasari ndokira ne ndiragia tabatige gwito mucie kuhanaga tari nasari niri utari kuo atumia re mathiaga thoko makandigira ciana ciao ngatinda kuu na ciana bia cia nyamore cire ciumaga ku
Wewe sile simaga. Uheago ni arume, uheago ni athuri. Heago ni arume tondu ni koko yago dutete wewe. Ni athuri. Tondu wewe Madam Chief leo. Madam Chief. Ngoja Madam Chief. Ngoja Madam Chief. Goria tere Madam Chief. Tamuria tere oruwe haha ugo Madam Chief. Moria tere Madam Chief. Asa tika kumwira. Nyorio. Goria tere. When was the last time? The last time what? When was the last time? Umagira ko ugo gethamba kuga we munogu. When was the last time? Yes. Demonogu tondu demonogu tafuna. When was the last time? You know what you do. You know what? Wewe. Dare vivitare iyo. Dare vivitare iyo. Kufanya nini? Ke. Takonia donia marataji. Donia marataji. Wewe ni wewe nyambukiza. Vikereria. Ona no gorutire marataji macio. Nie ndire mokingo. Ndire mokingo waigua. Warutire ko uko mokingo. Tutia mieyo. Mieyo waigua. Ngerete na tututia na neta na weke mwere. Mieyo. Osoke onjekerera katathi ga positive ko umeteko. Mieri itandatu waigua. Je atathuri othe haha cifu. Omurika he muthuri ono mudana koma nake. Wewe waigua. Umeteko. Omuthi ndarara gwito. Omuthi ndirakoma gwito waigua. Noka nguhete ko na giciko. Kai wakira. Noka ngumete ndako kuko aga ngorithia na giciko. Nyamete omukingo. Nige hegete na gakuhegete ogacoka kandehera mukingo waigua. Mieri itandatu tutionanite kimwiri. Mieri itandatu tutionanite kimwiri. Mieri iyo. Now. Wairimu. Chifu, herutha ra kuinuka. Herutha ra kuinuka. Ni tutigane nake. Asa. Ehe. Chifu. Niga muhegete yoni. Ugacoka kandehera akiro kwa tenda muhe mukingo umite kuna ngade muheto gona giciko. Kana mukingo koragwo terine ngauko ngaguhe. Waigua. Ngoya teri ngagwikiria okagia mukingo. Keigua nie njira no ndimiendaga nĩ ime rĩu ona tiga ũguo ine njĩra cia mĩkato no tũngĩagĩra tondũ rĩrĩ ũngĩthecwo handũ ho ona tumana rĩndũkua tũthiginyũke na bara rĩ tũrĩge kinya thaa cigana na niĩ kaĩ ndigũgũtwara rĩngĩ reke rĩrĩ ũreke ngũkinyie haha reke rĩu hiũke ũguo rĩtanara mũno he kaũndũ itanakũria atĩa tĩrĩ korathoma kĩrĩkũ gĩthomo tondu bati guthoma kĩ wakĩagĩra mũno mũndũ kwĩhumba ũgĩrwo coka wĩkĩra ici cia magaci ici thuti yaku ya matumbĩ ũtarutage hana yerũ ya itumbĩ gaka nĩ kega ũragũrire gũkũ atĩ ndĩrarĩanĩirwo kuma Lulaya America nĩkĩĩ kĩrĩa gĩakwa kana gũciara nĩ kwega ndũkĩrathiĩ mwĩrire arĩa tũmane twĩrĩ atĩ twĩrĩ tũgagĩthiĩ handũ nawe tũgemete noguo mũndũ we Gacharu urakora no wanyitĩire tawa ngĩgĩa ciana chunga sana ũraigua kũ ũtanyitanagĩra tawa waragia mũndũ ũyũ kana twangithagia nawe nyondo ciaku na ciakwa agacenjania waragia atĩa ũthaithe ciana ciaku no cihoere irathimwo atĩrĩ na tondikĩre njagarĩka na nguo ciaku ndũtige henehene akanĩkega na gekwenda mũndũ size yakwa ndũgĩthiĩ atagĩrĩrie nguo ndũgĩthiĩ thimetako ona kama nyongerera iraka kĩndũ gĩa kũheo rĩ gĩtiheanagwo ũkore kuonia ciana njaga ndũĩ no gũkĩaria kwĩna mwana wakwa ndũĩ rika ritũ rĩ gwĩkĩra nguo ta ĩno rĩ rika rĩanyu werĩ tũgũkĩaria wekĩra thuti ciaku cia matumbĩ mere atĩrĩrĩ magĩgĩtũmana magĩtũmana nginya kamunyanya wamba ũtangĩamba wĩtie hurana niĩ rwĩ ndiguaga heho tuonani ndiguaga tondũ ikagĩria tũcuka ũtaturũkana gacuka nĩ no gagũkĩhitha mĩkanda ĩno ya ngingo werĩ kana wenda atĩa wa mũhu nĩ mwĩrĩga-inĩ kwa mũhu tiĩrĩga-inĩ na ndarigwo atĩ andũ itũra rĩrĩ ũcio na nĩ ũingĩtĩria gakuo gatoka mũi tũtirĩ na ũru kana ũgagĩtagĩrio na kagũre ĩno nĩwe kwacare caici angiuga ngĩcomoka wega mũno rĩu rĩ inyuĩ arangagiai ũguo awakĩohora na ihenya thima haraka-inĩ ndũkĩreke ndĩmũnyambe ndĩmũtarĩria njĩra nguo ĩno atũmanĩirwo nĩ mũriũ ũkauga atĩrĩ ndagĩtagĩria nginya atumia itũra tũgakĩgema ithuothe
reke ngwe Gachambi kaba kwaria ma kaba kwaria ma ona kana guoko guku ndukareke guku kumenye kaba kwaria atondu angikorwo atiriri aikorwo mundu no arie mabeni ukwaria mabeni niki no urahenania riu nenie kana uyu kana we riu icio ni atiriri Morio anjerie Morio atiriri ucio ruga ati ucio agakorwo murimo akate Morio ucio ni igatirwo murimo akoragwo majengo na iyo na aranjirire owe na kanua gake ati mwanake ucio ona arari muringe ni nduthi ni uraranyuite njohi ucio ni uramuretera ngu njohi ne thumu neno arutete ku riu tikiriria pombe ndio kuigana twere kuri kari ka maroro ma karanjikagira ka maroro mari ni ndikoe kana we gaka uri uranyona na kau we uri uranyona nako otige ndagora tuigana twere akere kari gaka we ruta kuo ngoja toa wenyewe kuare atumetwo the ngima etumagwo nguo mwe nione thina wakwa ni riri thina wakwa ni mapeni macio na peni ndogocambithia tumia toguoya wenyewe atia kumwira ndui we ukumupenda nasema toa ngaitia kuhura kiama ngoma arute guoyene ta sasa ngucokerie mbeca ikiri na atiriri kire ndacamania nayo uri njagari ndakubere riu ucoke uge riu sasa kagure ona nawe na kire narute guo tumurute kana arihe tikendute riu na wewe wina mucenene kwa murumo kona nguo yaku njiete riu kwenda gukukorio na ciana ne tutie na matumbere ketete na wewe uri tinda okay atene waheire no waheire ukihethe ona nginya gaka aracoka cokia na ndangiconoka egwikaniria cieri ai watheaga ngari ona tiga mudekaga umuiye thaburia umuiye ndu rengana na nguo ciene ona tiga toguo riu ni icio ni ndeithagia thini take riu ri no ni niguo twitiire guku wena kangio tigarite umuhe atigate aranjirite atiriri tamba unjire atiriri ndurenda no kunjira gakwe okay fine good kila ndimwire ndaheirwo guku ndio heo apotia riu ndenda kunjira apotia coka haha ici ndeto ici iria rabeaga cia Gachambi ni ukuga ukaunjire ati uguo naguo ndingigekana please atiriri aranjiri atiriri ati we woete muthuri wa nyinasi ni makande maheni ukaga kumuoe nawe mwetu wa atia yiri na hora mundu haro ya mwere muthuri ya kujoete thie ngokonagera musana kwenda uko muthuri wa kumuoe bas ndogesonoka ngai wona ngesonoka mwetu wa ndejura rere kasani kone makoroti kwenda uko ai wanga hika kahasoga hika kahasoga Liga kahasoga kare ngoma ndakumenya muthuri waku morie yo kiria muthuri waku morie kai morie na ganake morie ganake atara njira wakwirire uguo ndakwirire na ndakwira ati umiuria ni ukakunjambia ati muthuri waku habari ni muthuri ndokwira ndakoragwo na ingi ndũngĩconoka nginya ihe kumbe mwe maraya inyuere nyoka yeye okiria kanitana kio agotigetaga yo gogetaria ate nginya ihe Neke muthiaga na neka ndigwa muthia mukenugaga thirino tiga yo ribo wanu nugaga ke tiga yo ribo nugaga morio nugaga ke we na nugaga nini siki pero na rutaga kuo gaka watie kuo hapa yo gokoike yei kombe zitade me yei no goiti toke hu mama kwa siko nukura na kujika tiga ke kwa kujika baika ni tobi uri akia ta tiga ribo ndio kwenda kuruta nginya yo atire bata tuo ho tigenya mwana kani na John ri na gotire nani mandu ale ma ero mahana ngurwe meciragia ta ngurwe ate umunta jowe gai ukata jowe kwenda kabisa ndakwira uyu wetha gwa kugeraga tugugitaima riri no nginya githi kwa wanjurie tugugitaima hau githukiini
Na ndoke sana ka beri teni. Funga mfugo oyo. Wewe ni wajigeta beri teni. O age turone aho me. Anataka wasirore ni moro kuwa sana ka ngoma. Anataka kwa miaka 25 gukira wa miaka 21. Igwa ngoma na ndike mwana kira kia wangareni. Iko ali mogotire wangari ore hokia wangari ndike oe. Ode wa momwe. Ora kare ndaimo. Ora mukisa gari muro ati. Mwana na maizo maumaku. Ora wake ora mukisa. Ode korwa. Ne kumuraga inde. Ekituna kugurubu. Ate munda kokora tonde ngoko yaku. Matoti wo baida agore ndo. Nakora tirire rekande mwira kirema kane kigarura. Mukai. Tigana hada igwire kirika murimu aka pressure akaki. Mwajikirite. Ekendeke go. Gacharu. Ha ti udugito. Ndije kite chambu. Gonga yitiri. Kirira ndire. Tojo karute komeno. Ora kohore jaga. Kwenda sonoka. Kaikio metie dinata irenge. Ada sana. Ana. Dio kivera kata cio rako. No na suka boisi. Uone go weta boisi. Era nunca ta me. Nego twaraga kwena koroga. Nego ta kama ukanya jogire. Dia imokeraga kwanza ndaiguire kwanza wewe murogi uraroga ni wararogire kamako. Reke yakue ni muru wanyukwa. Ndogeconoka. Ndio karoga. Mwana wanyu ajoge soneka ta wamenyire kire muragire ni ondere. Oyole abotige. Riu ndokarie. Koi waku ri niwe wa mubeithirie thumu. Conoka wanja kihe. Koi niwe uragire ndamo imarotha ro guthie kesa. Wiki enge yakwengia na wicirie ni mundu wina ndabu. Ndakwira wani gwetha kuria ni ukumenya uri aragia na guku itura riri. Karoga benji uyu. Wanja kipi. Riu kwanyu kuri handu mundu angiikarira. Kuikaraga na andu. Uri. Kou kwenda kwa guikare toka kuhoya guikaro. Dodosa sana. Hata wewe Gacharu. Ulifungwa macho? Gacharu. Kama lazima ugeoa Kagure. Gacharu. Niambie. Usikunje kuingilia watoto wangu hata kidogo. Mimi siwaingilii. Lakini wewe umewekwa pasia, hizi macho zako hizi auoni kitu. Labda na wewe umeniweka. Ni Kagure. Sasa hizi ng'ombe zinaonekana mbele zimerudi chini kiasi. Hata hiyo ndio maswali nilikuwa nayo mama Elina. Kwa sababu unajua hawa watoto hawezi lisha ishibe. Ni kweli na hivyo moyo wangu imebadilika, kila kitu kimekuwa sasa ni kama kichaa. Kutoka mama Elina kutoka mama Petro aende kumebadilika kabisa. Hiyo ni kawaida kwa sababu hiyo ni kawaida kwa sababu mtu kama hayuko kuna space yake. Kuna ile alikuwa anafanya. However hatufai kuwa tunarudi hapo. Lazima mambo iendelee. Hiyo kitu inayasumbua. So mimi kuna suggestion nilikuwa nataka si tutafuta mtu wa kazi. Hata hiyo nilikuwa nafikiria juu. Hapa kazi imetushinda kabisa. So ndio at least anaangalia madio at least isirudi chini. Kuna kijana niliambiwa mahali na mama mwingine. Tunaweza mjaribu. Wapi? Na huku chini. Uliambiwa na nani? Kuna mama aliniambilia. Ako na miaka ngapi huyo kijana? Ama hujamjua? Unajua so long as ni mtu naambiwa anaweza fanya kazi, miaka pengine ni mzuri. Kwa hivyo ako na experience. Mimi sijui mambo ya experience ndio nakwambia kama ni mtu mzuri uliambiwa. Si upigie huyo mama mwambie huyo kijana akuje haraka. Sawa. Juu sasa hii sasa imekuwa haina shangwe, haileti shangwe hata kidogo. Kama umeakili. Kama umeakili. Wacha akuje. Hiyo sasa niachie nitamtafuta. Wacha akuje. Sawa. Na umejua ataturudisha pesa ngapi? Sijaulizia lakini hawezi enda sana. Pigie huyo mama akuje ili tuongee hata kuhusu salary. Usijali hayo yote nitasoma. Sawa. So nilikuwa nataka unipatie vitu. Yaani? Inaniuliza ya nini? Si nywele umetengeneza? Si nani amekwambia ni anywe na wewe? Hata wewe mapale unasukua wakati mwingine. Haya fanya hivi. Maswali mengine ni hapo kwa Andro. Una 5,000 hapo kwa ile koti ya leto. Uende uchukue tu 2,000. Uache hiyo nyingine hapo. Sawa.
Haya. Okay, thank you. Tutapatana. It was a good time. Umekumbuka hiyo day? Ubaya ni kunichekelea. Hiyo time ulinichekelea wallahi. Sasa tulikuwa tufanye nini? Hata ingekuwa mimi hata ungekuwa hapo ukinichekelea. Honestly, I have two left feet. Sasa ulikuwa expect nifanye nini? Nakumbuka tukimwendea umse. Alafu namelea kwa dance floor, anatuita tumwendee. Alafu tukifika, anatuambia hataki kutoka. I think alikuwa amelewa juu. Tunamkujia, anatuambia tumwendee, alafu anaanza kudance. Leaves the club at 12. Unatokaje 12? Unadance hadi 5. 5 tunatoka. Ilikuwa 5. Ilikuwa 5. Akakumbuki. Ilikuwa 5. Alafu tuingilie mlangoni. Anaanza kushout huku ati. Seriously? Nadhani hakuna mtu akusikia. Alafu nyamazeni ya mama sikia. Sisi kama mtu umeshout. Umeshout ndio tumenyamaza. Akia ndani mnajekelea. The good time. Alafu amke baadaye sijui hani. Kai. Ni mzee siku kwa betonyesha vingine. Wewe hizo events. Hizo memories. Zingine hata siwezi feel. Sisi imagine tulikuwa tunaenda shopping ya nguo, sasa tutafute events zingine za kuenda. Na venye tungesababisha this time. Niliongea na ule msee wa nguo. Alikuwa I guess alikuwa anataka hiyo story ya unajua tumezoea kumpatia kazi kila saa. Okay. Ni ya every year. Every year. Si ndio? Wow, things have changed. Sana. Changed. Kazi. Na affect mtu personally. Kumekuwa na tension. Si venye tulikuwa tunakaa sitting room tunacheka tunaongea. Sisi hata mnapatana mtu mnapitana kwa hivyo. The past few months imekuwa just different. Hata sidhani tunaweza have fun kama vile tulikuwa tuna have fun. Masiku zilichange. Unaweza taka lakini taka ni kali. Can't. Just can't. Inabidi mseme tulia home. Kama personally sidhani vitu zinaweza kuwa same kwangu. Kwanza sana tangu madhea pass. Mario tena siku kumekuwa different. Na sio kubaya. You get it, mama kwa reverse. Lakini sio lazima every single time tukihave conversation. Itoke tu kutoka kwetu ende kwa mama yako. Ndivyo conversation inaacha from core about kila mtu alafu sasa inarudi kwako. Maana ikazalika. Siwezi ongelea my own mom. Atuseme usimuongelee. Shida ni kila conversation tumehave lazima utaje mama yako. Every single time. No, you always have to say that. You have your own mom. Sasa sifai kuongelelea my own mom. Si mama yako bado. Si mama yako. Na kusema kweli Maria, ile time yenye mama yako alikuwa ile. Na sio kubaya. Haungeitupata tulikuwa tumeketi vitu kiongea. Every single time lazima tuonge ingekuwa tu issue. Sasa hiyo time. Sasa vitu zimechange. Sikatai lakini I'm not saying you're doing your favor by kuongelesha. Lakini sasa sio lazima kila conversation tunaanza tukiwa tu high, tukiwa tu fine. Alafu kidogo unataja mama yako. Inakuwa si ungoje, inakuwa conversation ya tumetoka kwa kuongea kuhusu story zetu, inakuwa wewe. Sisi inabidi tumekuwa sad. Tunakuja kwa story inaisha. Every single time. Sasa alafu sasa wewe ni kama Petro. Difference yako na Petro hakuna. Ati kwa nini una include brother sahi hapo? Sio kusema kweli. I thought tulikuwa tunaongelea madhe na mimi mbona Petro. Kila time Petro. Sasa acha nikwambie. Conversation nimeskip venyewe na skip kutoka kwetu mpaka kwa mama yako. Sasa tumetoka kwa mama yako sasa wacha tuende kwa Petro. Juu Petro pia ni mtoto wa mama yako.
Petro juzi nasikia ameonekana akitembea kwa barabara. Akaonekana na nani? You see one of your stories, one of your made up stories about my brother. Every time inakuanga about me, my brother. Kila time lazima ikuwe about negativity. Sasa negativity zetu. Umetona tukienda tukivuta kwa bangi kwa barabara. Kama Petro. Nani anaweza jua? Anyway, kila time it's about me and my brother. Mbona mnataja Petro kila time na maneno? Nyamaza. Leta Petro, niko nimekuuliza. Yaani Petro nyamaza. Nini Petro sasa jina Petro imekuwa hutu tunjina twa boyfriend zako unakuwa. Wewe kwambia unatafika boyfriend yangu kijana. Ninyamazie. Hata nyamaza. Haya. Nini? Na umekwambia unaweza mfikia. Wewe mzee mimi unafikiria mimi unafikiria kasichana unafikiria anakuwa wapanga wewe ama nini? Hebu ndio Petro upita. Ukitangalia hivyo unaona ukisoma point. Wewe acha kusini point ya mimi ndo nini? Si ukupoint pekee hata kukuhusu kukuona na wewe na wewe nyamaza. Nikuza tena. Msee, ninyamazishwe na. Patana na yeye Petro. Go. Yeah, yeye brother. Chapa yeye. Usimgonge wewe tena. Wewe unakalisha nini hapo badala? Ukuje uanze baraka wote wawili. Unataka kuanza Mom, Petro anatuattack. Nini? Petro. Kila mtu. Utafanya kwa utafanya. Tunafaa kuwa separate. Utashinana kusema. Usiniguze mimi by the way, usiniguze. Endo face na wewe. Usiniguze wewe. Utaguza bradangu hivyo. Unataka kutumaliza? Ati kumeenda aje? Mimi tulikuwa kwa nyumba tulikuwa tunaongea mimi Joy na mtu kengine. Amekuwa ngoja. Ngoja Maria. Ngoja. Wewe enjoy. Ongea. Unaguzeni sitangu mdogo hapa wewe. Sawa. Unakichaa wewe. Na wewe mbona unamgonga? Ketisha hapo. Story yako story gani wewe msichana? Mbona ni keti? Huku ni kwetu na usitusumbue. Mama, sisi huku ni kwetu. Usitusumbue. Mama kuja, usitusumbue. Usitusumbue huku ni kwetu. Usiniguzie sitangu mdogo. Hata nyinyi hamtatusumbua. Usiniguzie sitangu mdogo tena. Au mnaogopa mshaenda? Hatujaogopa wewe. Nani ameenda? Si ni umeenda. Wewe ni mwanzo. Tunaona ni wewe, ni kama mimi naweza kupata. Tunaona ni wewe. Utafanya nini? Tunaona ni wewe. Nikwambie wewe. Unaona venye mikono zangu zinakaa red mpaka amenigonga mapua hata nasikia mpaka naumwa. Hata pia unaongea hivyo? Kwani huyu kijana anataka nini? Hata sijui kwa nini hata Joy nini? Okay, now tell me, mmefanyana aje? Ni Petro anachapa kila anachapa Wairimu, mimi ameninyonga. Ameninyonga. Wapi? Hizi ni vidole. Let me tell you. Huyu jamaa ati na wakati and I'm telling you this. Kama baba Ilimo is not going to act on this. We will have to. Mimi akiapona tuwezi ishi na mtu mwenye asante kwa kukuja. Hebu nikwambie. Hebu nikwambie. Can you see now venye Petro ana mikono zangu amenyonga Joy. Nauliza nini nimeendelea? Sisi tulikuwa tumeketea alafu sasa Petro anakuja tuchapa sisi wote. Yes. Ona venye mikono zangu zinakaa. Ona. Angalia mimi ameninyonga. Ona mikono. Yani nakwambia if you are not going to get the devil that is that boy. Achana sasa ni yao. Nini nani? Huyu na brother yake ndio wanaharibu. Ni hawa pastor. Hapo amefanya nini? Nyamaza mdomo kama wako. Sasa unasimama hapo Joy akinyongwa. Nyamaza. Unasimama hapo tukitapa. Hapana, sasa tunakwambia watoto wangu ndio We cannot solve anything this way. Hiyo mdomo unyamaze. Mama Elimu.
Mama ili nini? Hatuwezi kusolve chochote hivi. Hivi nakwambia hivi. Ngoja sasa. If you do not remove the devil, that is in the thing. Nini? Salamu za nini? Basta unaona vile nakuambia. Unaniambia nakuja pole na amani. Tafadhali nini sasa? Umeona mapepo yenye na deal nayo hapo. Sasa nitasikiza nani? Tafadhali. Unasikia sasa kwenye ananiita. Mimi anainiita nini? Unasikia? Abu kujani nataka utulivu. Nini inaendelea? Nakwambia hivi basta. If you cannot be able to discern who is right and who is wrong, I just wonder. Sasa mama elimu hapa nataka I'm telling you, it is as simple as this. I was sweeping here. Nikasikia that commotion. Why ni mwana kuja na kipia hapa? You don't know the whole story. You don't know the whole story. You know. Ngoja. Shetani msalabani wenda kabisa. Mama elimu anakufanya aje hivi nayo sasa unaenda kuwa confused bana hapa. Sasa and if you cannot be able to listen and be able to discern and be able to come at the neutral, you are not helping. Sio hivyo, makelele haitasaidia. Upande wote ni lazima nisikize. Shingo nitakata. Nini? We. Haya, ameongea. Petro. Huyu ndiye sasa ulikuwa unasema. Umesikia? Umesikia? Unaona anasema First unafaa usikize story ya hii side. Next time ni chingo nitakata na mkono nitangoa. Mbona hataki kutusikia? Nyamaza. Huyu ni kwa nyumba nitazika hapa. Wewe ukiendelea na mimi. Wasichana wako nitawazika nyinyi wote hapa mimi. Acha hivi. Hakuna kitu unataka kutupiga hapa. Unataka kunipiga. Nini wewe? Kwa sababu you always agree with them. Huyu na wewe acha kuguza kitako. Acha kwenda kabisa. Unasikia? Unafikiria kuna Unatoka kwetu. Toka. Kwenda kabisa. Sasa ndio unaita pasta huyu mmoja ndio unaita pasta. Ndio pasta ende. Enda. Kwenda kabisa. Nakwambia I'm telling you. Muingize tena hapa. Twende hukukuka na Enda. No. Hebu nikwambie. Sasa ndio wale walikuwa nakwambia. Nakwambia let me tell you. Go away, go. Enda. Hebu eteni. Huyu ndio mnaita pasta huyu. Huyu ndio pasta huyu. Nakwambia I've always been telling him. He has heard from the horse's mouth. Hati atatukata. Mama nilikwambia aje? Umeona amekugonga? Mtu akakai. Hata ni kama Jua lako kama Maria. nakwambia Maria ni kika. Nyamazeni. Now imefika wakati wa kuact. Tuko na witness sasa. Pasta haiziruka. Kama yeye ni mtu wa Mungu, haiziruka. Na Evidence. Wacha vile even than that. We don't need their dumb witnessing. We do not. We are going to deal with it. Na mpaka saizi hata ako Maria sasa kamejiingiza kwa equation. Hako lazima katatoka huko. Hako lazima katoke pia. Hako lazima katatoka. Nawaambia hivi. We are unwalkable. Watajua. Hatupangui ngui. Ndio hiyo. Baba Elimu. Yes. Kuna kitu inanisumbua na inaletea tashwishi. Kitu gani? Venye unaniulizanga kitu gani anga sijui nizi. It is like you don't even understand what happens. Sometimes you ask me questions that I even feel like if you do not take care of this son of yours, Petro. Leo asubuhi breaking grass. Hivi. Toa akaivunja. Hata ana bleed kidogo. Kukuonyesha na kukumaanisha
kukuonyesha na kumaanisha he can do anything. I'm telling you, I'm not ready to stomach this. Hata mimi niko na watoto wangu nalea. Sitaki kukufa niache watoto wangu. Mama, I really should understand the truth. Those might be the repercussion of the death of his mother. Kwani atakufa miaka yote? Si alikufanga na hiyo ikaisha. Then hatutalifu. You should understand him. Should what? He also became affected like I was affected. You are affected. I don't care when you kusema sijui affected, sijui nini. You have to get over that. Kwani mtakuwa mnamuni miaka yote? I don't deny that. I might be flexible. Lakini Petro unafikiria anaweza kuwa flexible vile? If you cannot be able to help them or get over that, then I'm getting tired, sick and tired. Allah, I'm so getting sick. So what then? So what? I'm telling you this. That is a very, very good question from you. So what? I'm telling you, if Petro is not gotten rid of, if you do not know how Petro is going to stay, this is danger in the making. So nataka nimgonge na shoka kitu ama namna gani? The way you behave like you don't even understand. Like see ati inaingiaka kwa kichwa yako. And I'm telling you this. See ati sielewi mama elimu. Then what? And therefore you should also help me in dealing with the situation. Dealing with the situation, if you cannot see the problem in the situation, how can I be able to help you? Okay, I'm seeing the problem. But some problems might not be controlled by one person. Sometimes your softness kills this family. I'm never soft. Mama Irimu, I'm never soft. I'm telling you to help me to solve the situation. Mtu usaidika kama pia wewe unasaidia. Wewe nawe ni kama unatakanga hii death unaichukulia ni kama unataka hiyo sympathy. Kwani ni watu wangapi wanakufiwa? I'm not like sarcastic about it. We have to overcome this. Sasa unataka nifanye nini? That is not a question for you to ask. If you pia wewe huwezi fikiria what solution we need to put here, then it becomes very hard for me. Siwezi kukufiti na kila kitu. I'm still canceling the boy. But it's like okay, he's under something. He's under pressure of something. Mama Irimu, understand my children. Those are the justifications that you are giving yourself. Listen to me. I'm going to wear 2 hats. 2 hii hats? Ngoma haiwezi anguka ikiona. I'm going to take 2. Hizo ndevu zako nitazivaa. Nitakuwa mwanamume na nitakuwa mwanamke. I'll put on your trouser and put on my dress. Hello. Mzuri. Niko poa. Niko tu kwa nyumba. Okay. Oh. Kwa hivyo akuje leo? Okay, sawa. Mumeelewana na baba Irimu? Okay. Sawa. Aya, nitamwambia saa hii. Okay. Asante. Luka. Uko wapi kuja? Aya. Yes. Good news. No. Mama yako amesema uendelee. Kumbe siku imefika. Imefika. Nilikwambia ugoje. Na Mungu atafanya kazi yake na amefanya. Na vile nilikuwa namsumbua sana. Ulikuwa naona kama ananidanganya. Hapana. Ananiambia nipe muda, nampea, inaenda mwaka na nusu. Nilikwambia hata wewe nilikuwa nakusumbua. Ulikuwa unanisumbua sana. Hata mimi nilikuwa namuuliza kila saa kila wakati utamkujia lini. Lakini siku imefika.
Mpaka nilikuwa nimeona kama amenitupa. Hapana, hiyo ni mama wako. Hebu nikwambie kitu moja. Ukienda huko uwe serious. Nitakuwa serious. Hiyo kazi utafanya ni ya kuchunga hiyo mali. Uchunge kama ni yako. Tachunga kabisa. Na hawa watoto usiwaonyeshe ati huyu ni mama yako. Ni kweli. Unasikia? Nasikia. Kabisa. Kwa sababu akigundua ati huyo ni mama yako, ujue wewe na mama yako mtaenda pamoja. Mimi nastaki kumharibia. Usimharibie tafadhali. Lakini mimi najua ukikaa kidogo mama yako atajua vile utakuwa mwenye huko kama hawa watoto wengine. Si unajua wewe ni mtoto wake? Kabisa. Uchuge sana. Mimi nakwambia uchuge sana. Nakwambia ufanye nini? Nichunge. Usionyeshe hawa watoto ate wewe ni mmoja wao. Ndio. Ukae kama mfanyikazi. Na siku yako itafika. Na ikifika utakuwa mmoja wao na uwe mmoja hata ujengewe hata nyumba ni mama yako huko. Mkae na mama yako huko kama wewe ukiwa mtoto wako. Hii ni furaha yangu sana na ningependa sana kumkaribia. Na hiyo yote umeniambia shosh. Mimi nakwambia tena na tena. Nitatii. Mimi nakwambia tena na tena usiharibie mama yako. Sitamharibia. Unasikia? Kabisa. Ukimharibia usirudi hapa. Hivyo nitapaka. Nimefurahia sana. Kipindi ningesema ni shukrani na Mungu awabariki. Siku naona kama hii siku itafika nipate kazi huko. Angalau nikaribie mama yangu. Lakini natarajia hata nyingine itatendeka. Itatendeka. Mimi najua hivyo. Asante watu nikapata. Enda upaka? Yes. Tutaongea. Thank you. Sawa. Sijakuita nikutume mahali. Umeniita ufanye nini? Nikuulize kwa nini mpaka saa hizi hujafungua macho bado umefunga tu namna hivi? Hadi lini? Hadi lini kakangu? Hadi lini? Kuhusu nini? Boma. Boma imefanya nini? Sasa jikakamue, huyu mwanamke asimame na wewe aketi na wewe usimame sasa. Sijajikakamua. Kiaje? Watoto wako wanateswa. Ukiangalia tu hii. Nani amekwambia wanateswa? Nani amekwambia wanateswa? Nani hajui? Weka mtu mmoja ajua sikia kuje. Lakini kuna mahali anaweza nipeleka mimi. Si umetoka Saundia siku nyingine hapa? Sasa umepata chorus. Alafu unakuja sasa wewe ndio utachukua watoto wetu hawatateswa na huyu bibi yako. Na kwanza hawa watoto wake anaandaka anakota na huko anakudanganya. Nani amekwambia anawatesa? Kila mtu anajua. Chunga sana hiyo akili yako wewe. Kila mtu anajua. Si ndio alikuulia bibi. Wewe ndio unajua. Wewe ndio unajua hivyo. Na hautakuja kwa mama yangu kunitawala. Sasa mimi sijakuja kukutawala na kuhurumia na hurumiki ngo. Sitaki huruma yako mimi. Umeelewa? Sasa utaijijua ni mwaka gani? Wewe Gacharu wewe. Utarudi kwenye ulikuwa. Wewe. Na sitaki kichacha. Nakwambia ni vile tu wewe ni mkubwa kuliko kidogo tu. Kidogo tu. Mimi naweza kukunyorosha vibaya sana. Unyorosha nani? Uko na ujinga sana kwa hiyo kichwa yako wewe. Siku nyingine umeniambia ati nimekaliwa chapati mimi. Sasa hadi ugali. Hadi kitoweo. Kila kitu. Nakwambia hiyo maneno yako ikome. Wewe kuwa bwana, kuwa kidume. Kwani ni bibi? Kwani mimi ni bibi? Unajifanya aje hapa kama kifaranga? Kwani mimi ni bibi? Wewe umekuwa Petro. Petro gani? Mtoto wako. Umekuwa Petro. Watoto wako, mbona watoto wako wako na huzuni kufikia saa hii? Huzuni gani? Nani amekwambia wako na huzuni? Ukiwaangalia hivi uone huzuni kwa usura zao. Mimi hakuna huzuni naona. Wewe ndio unaona wewe. Labda ile kitu umetumia ndio inakuendesha wewe. Na mamangu anasemaga tu. Endeleeni kusema. Anajua Kenya anasemaga. Labda wewe ndio ulikalia bwanako chapati ndio maana alikufa wewe. Bwanangu nilikuwa na hata wewe kwanza unafaa hata wewe utandikwe. Nilikuwa namtandika juu ya hiyo ujinga. Wa kunitandika ndio sipati mimi. Unatandikwa kibaridi vita ya baridi kiakili kiakili vyenye umefanywa wewe. Kuambia kitu kimoja Gacharu. Usiniite mjinga mimi. Mimi sio mjinga kama wewe. Mimi sio mjinga kama wewe. Usitoke kwenye umetoka ukuje kuingilia familia yangu hapa. Nitaingilia. Sisi tunaishi kwa amani. Na nani?
Sina familia yangu. Sasa familia sasa una include Kagure. Kagure sasa ni nani shaitani? Kagure ni bibi yangu. Na amekupea Kagure ni bibi yangu. Sasa kila mtu anateta kakaangu tafadhali wewe jameni. Guy Jesus. Huyu mama ni mrogi. Aliroga hadi mama Petro. Ulijuaje? Tulijua. Ni wewe tu hauko. Mlijua mkiwa na nani? Tulijua hadi watoto wake. Hebu hata hao akina Joy wake hapa akina Wairimu waulize watakwambia ni nini ilikuwa bibi yako. Na hata wewe Gacharu ulifungwa macho Gacharu. Kama lazima ugeoa Kagure. Gacharu, niambie usikunje kuingilia watoto wangu hata kidogo. Mimi siwaingilii. Lakini wewe umewekwa pasia hizi macho zako hizi hauoni kitu.